Te parlok kumno pialong te ngati piadon hakamet kabukaj baklan te mentang amud ban wanra biang epi sakane ka we akau kane akau bamud bandino te kap kadai 6 year old kane akau kapran ro kadai pran for mansua te kadai pran for mansua te kala hiar biang pran mon te level jongane akau ru de nyeu puai te kane akau ngan suya tu lupa kane akau bamud bandi no arjar san spa te dangla mo bandunai kata te toh ngin yak kane mah kalong kumno kane akau